Ngikubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kusimanzo sikulethela zona indaba ifika ngaso ke esikhathi umlandeli kaKhuzani lapha na kuona ke uTikTok usephosa ke inselelo kubalandeli bakhe ke umthandene ke umfuka amanqele kuona ke ama Red Nation ukuthi cha ngempela ke uyayicela ke iyona ke icompetition njengoba sazi ukuthi kuza ke umcimbi omkhulu omunye oke waba khona ngonyaka odlule okuthiwa ke iMother of All Maskandi Festival. Lo mcimbi ke uzobungazo ke i5 April kuona ke lo nyaka mbukeli. Ngabe uthini ke okwakho ukuphawula kulo mcimbi? Ngabe ke uKhuzani uzongenela nomthandeni uzongenela na? Njengoba ke umthandeni ke umfuka amanqele kwenzeka ke igameko eziningi kuona ke lo mcimbi ngesikhathi ke ephuca uyena ke uzimdola imicrophone mbukeli. Ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula? Awehle ke uye lapha na ke ezazo comment section sizwe uvo lwakho mbukeli. Siyabonga. Zasekhala wabuya lo mcimbi zakhala hey uyabona ke kuloko asifune umculo ozobaleka abafowethu siyazi ukuthi kulo mcimbi kwakaba khona uFusek yabo stage kwanoFusek nje oqhamukayo nje isibhudubhudu kwathiwa nje Fusek uyabo kodwa kusho lokho ukuthi umuntu akanyule ethi hayi mina lo mcimbi ngangathola uFusek uyabo ovela ndawana thizeni woma Red Nation come la anginina niyavota nina come la nawo lo mncintiswane nawo lo mcimbi okuwina kuyiQuantum come la wozani la yabona ke kuloko bafana bami yabona kuloko sifuna ukunikhombisa ukuthi anikho nikhona ma Red Nation ezegcoba amelisha ekamfoka amanqele ekamfoka phosa kwenyathi wozani la sikhathele yini nipepereza too much nina pepereza nje abalandeli bekhosi nipepereza njengalaba niyapepereza wozani la yabona ke la akwenzelelwa la hayi akunaphondo la akwenzelelwa lana akekho umuntu ocindezelwayo la wozani la yabona ke manje ngiyayithanda ke mayisifika la angithi mina nowinile nihlukanisa unyaka nini nawo umunye umncintiswano kuyini iQuantum nawo lo mcimbi lo madoda yazi belongibuza uphi lo mcimbi nawo lo mcimbi lo nge5 April 2025 5 April 2025 angithiwa lawo inogatsheni iQuantum alright inkosi uMaskandi uKhuzani Mpompompo yayithe isathi shenxe emncintisaneni usebuyile ke manje ukhona emncintisaneni wozani la ma Red Nation woza anginina niyavota nini thina siyavota thina hlukanisa unyaka thina wozani la nawo lo mcimbi nawo ke lo mcimbi lona ke yabona kulo ngiyanitshela ukhona umculo ozonyula la nyosho ukuthi ngasho ukhona umculo ozonyula ozobeka izathu zakhe futhi bakwethu hey ngoba sakubona sakubeletha Maskandi wozani la ma Red Nation asifune umculo ozonyula la asifune umculo ozonyula la wozani la angithi kuyavotwa come la hey bengingaboni wozani la ma Red Nation wozani niyavota nini yabona ke kuloko ngisho ngathi nalo nyaka niushaye ngoba inkosi uMaskandi bingekho nawo kumcimbi uKhuzani uzobe phakathi ngiyazi ukuthi ushosho uphakathi Mfoka awunyuli la sikufuna phakathi emdibini yabo zinsizwa la ikhona ozala wabanqele sikufuna la lo mcimbi lo nabalandeli bakho bonke ama-80s angazi kama-80s nama-70s noma zobe khona ma-2000 wozani la ma-2000 ama-80s nama-70s fuck off ma-2000 wozani la mndeni kaThenjwa Mdu Mtshale Dumbe Meli Sizwe Dlovu Nobubi fuck off ama-80s nama-70s lawo ma-2000 siqiniseko wozani la ngiyadlala i-2000 eliguge kanje wozani la nawo lo mcimbi Jesu nawo lo mcimbi ayini niyavota kodwa ama-2000 ngifuna wona ama-80s nama-70s fuck off